section which is section 3.3. Okay, tadi adalah section 3.2 which is still line integral. Balik ke section 3.3 which is back to surface integral. Okay, so let's start off with the sketch of the surface S. Okay, introduction to the concept of surface in 3 dimension. Okay, so this is a surface S, and also you have your projection onto the XY plane. Betul tak? Okay, so this is a surface lah. Alright, so I think this is nothing much. So basically apa yang kita akan banyak tengok adalah the projection on the XY plane lah. Okay, alright. So the definition of the surface integral over a surface S, okay, in 3 dimension, this is 3 dimension, is written as this guy. Okay, double integration G ds. Okay, if S is given explicitly as Z equal to fxy, the differential surface ds is calculated using the formula of fx square fy square plus 1 square dA. Okay, where fx fy ds is the area element in xy plane. Okay, so if you notice, kalau kes-kes sebegini specifically terjadi jika berbentuk macam ni. Okay, projection dia on XY plane, menegak dia adalah on Z plane. Okay, kalau dia terbalik, sekejap lagi lah I explain. Okay, so therefore the surface integral will be gxy. Okay, since Z dia dah gantikan dengan fxy, kita gantikan lah balik, and then square root fx square fy square plus 1 dA. Okay, so the formula uses the gradient function defining the surface to compute the surface area element, and then integrates the function gxyz over this surface. Okay, alright, so evaluate double integral 3z ds where the surface S is the portion 2x tambah y tambah z equal to 2 lying in the first octane. Okay, alright, before that, sekejap tengok sekejap. Okay, should I change this formula siap atau tak? Okay, kalau nak tukar siap ke nanti? Okay, nantilah. Okay, kita tengok example dulu. Okay, evaluate double integral 3z ds where S is the portion of the plane 2x tambah y tambah z equal to 2 lying in the first octane. Okay, so express the surface plane is given by 2x tambah y tambah z sama dengan 2. So let z as the subject lah. So z sama dengan 2 tolak 2x tambah y. Okay, so from here we will let f equal to z. Kita akan let f equal to z, and then therefore determine the plane of the region of the integration. Okay, so since the surface is in the first octane, the limit for x and y are determined by setting z equal to 0. Z equal to 0 adalah apa nama tu? XY plane lah. Okay, XY plane. Therefore the limits are, okay, yang buat adalah berdasarkan macam ni. Okay, either way memang kena lukis lah, tak senang. Alright, so you have plane 2x tambah y tambah z equal to 2. Okay, ataupun kita nak senang, kita gunakan this formula lah. Okay, kita gunakan this formula nak senang. Okay, so you have z equal to 0. So when z equal to 0, y equal to berapa? When z equal to 0, z equal to 0, y equal to berapa? So you have 0 equal to 2x tambah y tambah 0 equal to 2, betul tak? So jadikan y sebagai subjek, you will have 2 minus 2x. Therefore paling senang plot teruslah xy plane, betul tak? So you have x, you have y.
So bila X kosong, Y dapat apa? 2, betul tak? Betul tak? Bila Z kosong pula dah. Bila Y kosong, X dapat apa? 1 ke 2? Bila X kosong. Bila Y kosong. Bila Y kosong. Apa dia? Apa? X1. Betul? So therefore, this will be your graph, nampak ni? This will be your graph. This is Y sama dengan 2 tolak 2X. Nampak? Nampak dia punya explanation tu very panjang berjela tau. If you just let Z equal to 0, you plot je graph, lagi senang. Okay? So from here, so you write Y as your primary case. So this is a vertical case. This is a vertical case, nampak ni? Nampak? Vertical case. Where Y is from 0 here to minus X. Nampak? Moving from left to right. Left adalah 0 here. 0 to 1. It should be 0 to 2. Did I make any mistake? Wait, balik kan? 1 dengan 2 kan? X kosong Y 2. Sorry. Balik, tak bagi tahu. Ini terbalik ni. This one should be 1. This one should be 2. Okay? X kosong Y is 2. X kosong sorry, Y kosong X 1. So you get here. Okay. Lantai awak kosong. Atas awak adalah 2 X. Okay. Moving to the left and right. See what there. Okay. Bagilah cantik sikit punya graph tu. Okay. This is not a good example. Okay. So your ES will be del F over del X, del F over Y. Okay. So for this case, dy dx going to the left to dA. Maka kita left to dA. Kita tak decide lagi kan? Kita tak decide lagi what's your function here. Okay. So kita let dulu dA. Okay, kat bawah tu baru kita decide dia dy dx ke dx dy. Okay, because we didn't put input lagi the integration. Okay, kita let dulu dA. So you have here del F over del X. Mana atas tu kan? Del F del X. You get here 2 jadi kosong, X jadi 2. Y jadi kosong. Okay, differentiate respect to Y. 2 jadi kosong. Negative 2X jadi kosong. Negative Y jadi 1. So you should get here negative 1. Okay, this is negative 1. Okay, so you have here negative 2 square plus negative 1 square plus 1 square negative 5 square 6. So since the function adalah 3z saja, so kan kita dah z tu, which is 2 tolak 2x tolak y. 3 buka dx adalah square root 6. So square root 6 dia buka tinggal sini y dx. So evaluate lah macam biasa. Okay, so what I want to highlight here is, okay, sometimes the simple plane doesn't need to plot equivalency, betul tak? So you just let z equal to 0 directly to the function. So from here we can get what is your plot for the x or y. So that is what I want to highlight. Okay. Okay, alright.
Okay, integration ni, this is a straightforward integration juga. So this one you can do it by yourself. So I just leave it up to you. Okay. Okay. So far ada soalan tak on this part of case? Ada soalan tak? Okay. So we go straight into the next section, which is the flux integral. Okay. Sebab apa tau? Bila yang kat atas tu, dia nak introduce macam mana nak differentiate dulu. But the application is on this part. Okay. The application is on this part, which is the flux integral. So surface integral of vector field, flux, okay, ataupun dipanggil sebagai F dot dengan normal, F dot n. Okay, this is the dot product. Okay, dot n dengan normal vector. Okay, so the surface integral is represented by F dot dengan normal vector. Okay, so F is the vector field, n is the unit normal vector to the space at each one. Okay, so ds represents the surface area element. Okay, so for this case, sama juga kita let z sebagai subjek. Then the unit normal vector n is calculated as, so n adalah m bahagi dengan magnitude of n. So this one is computed as negative fx, negative fy, comma 1. Okay, jadi kalau nampak negative fx square, negative fy square, nampak dia actually dapat satu square. So and the corresponding value of ds is equal to, okay, m, which is m bar into n bar. So if you notice magnitude of n and magnitude of m are that's, okay, but I don't know why the formula is siap, but for mana pun kita tulis lah, maybe dapat nampak so much. I'm not sure about that. Okay. So di pun sama juga lah. Saya kita buat di atas ni dx diwakilkan dengan dx ke r di r data atau tengok dalam surface of the sorry. So to compute the flux, the surface needs to be oriented two-sided. Okay. The flux measures the net flow rate of fluid from inside to outside into positive orientation. Okay. So now let us look at the first example. Okay, so find the flux of vector field through the surface S, where S is the first obtained portion to the parabola x squared plus y squared that is cut off by the plane Z to form. In let R be the projection on S in the xy plane. Okay, so when you do this guy and this guy, projection kan nampak bawah ni kan, nampak atas ni kan. So kita akan gantikan Z sebelah kita adalah ni lah. Terus kita dapat projection. Kita dapat apa? X square plus y square sama kan? 4. Radius dapat? Radius dapat? X square y square sama 4. 2. So obviously you akan menggunakan pola ini. Okay. So you will have here, okay, but before that, okay, kita patah balik dulu. Okay, kita tengok dulu sini. Okay, so you will have a vector field is given as zk. Oh, dia bagi vector field zk je. Okay. Okay. Ingat tak saya cakap f adalah vector field kan? I, J komponen, K komponen kan? Kalau ini I dengan J komponen, J komponen apa? I komponen, J komponen apa? Kosong je kan? So dekat atas soalan ni, hampa boleh tulis apa? 0 0 Z. Nampak? Because I komponen kosong, J komponen kosong, K komponen ada nilai Z juga. Okay. Sebab apa? Saya kan F dot kan dengan normal. Jadi kita akan buat ni lah. Kita akan darabkan dengan normal vector ni sekejap lagi. Okay, so the surface is defined as Z equal to x square plus y square in the first plane. Okay, with plane Z for find the flux to the surface. Okay, ini sama je. Okay, has normal vector. Normal vector ni kena gunakan this one. Negative gx, negative gy. Satu. Ini memang formula dia. Ini normal vector ni. Jadi, saya tak boleh tolong. Maksudnya, memang nak apa yang betul. Okay. So, you have here negative 2x in the sini. Negative 2y in the sini. Satu. So, the unit normal vector n and the corresponding surface
So yang ni adalah magnitude double slash n ni adalah magnitude bukan absolute tau. Okay, bukan absolute. This is magnitude of n. Magnitude ni maksudnya each component tu kuasa 2 square root. Okay, so dia jadi square root 2x square, square root 2y square, square root 1 square. Dia actually ada negatif dalam tu, kita tulis kuasa 2. So it equals to lah. Okay, so you add here and then now ni dia akan cancel dengan balik dia cancel ni. So tinggal jadi apa? F dot kan dengan M. M bukan apa? Ini lah. M bukan apa? Ini negatif 2x, negatif 2y dengan 1. So akan tinggal apa lagi? Z je lah. Dia sebab dot produk kan. Kosong, kosong Z. Dot produk kan negatif 2x, negatif 2y dengan 1. Kosong dalam first component 0. Second component dan second component 0. Plus Z dah. Z dah ni. Z di A. So di A kita R kita. Z sebab apa jadi asal? Z sebab apa jadi asal? Z sama apa tadi kita? Z sama dengan x square plus y square. Sebab tu lah. So since Z, okay, so tambah sikit lah kat nota ni. So since Z equal to x square plus y square. Sebab kita convert kepada apa? Apa tadi? Polar coordinate. So dia akan jadi R kuasa 2 terus. Okay. So R square R jadi R kuasa 2. Ini dia jadi R kuasa 4. So jadi tracer lah. So you have R dalam kosong kedua. Data will be kosong kan pi kedua. Sebab dia ada di dalam first octane. Okay, first octane. So jadi pi kedua dia. So dia akan jadi 2 pi. Okay. So now ini pun dia bagi semua sekejap. Okay, vector field F is component. Okay, ini pun dia cakap first octane juga ni. Sekejap Okay, yang ni nanti you boleh tengok balik. Okay. So yang ni pun sama juga. Ini kita akan negatif x, negatif y. Ada satu sama semua. Okay, sekejap. Saya nak tengok kesemuanya. Ini juga produk ni. So 2 dengan 1 tambah dengan 1 dengan setengah tambah dengan 3 dan 1. Ini lah. Okay. And also mention juga kat sini. Since Z equals 0 implies that Y equals 4 is x. Okay, siapa? Macam biasa. Ini siapa macam biasa on the next one. Okay. Okay, now let's go into tutorial. Ada tak soalan tutorial? Ada tak soalan tutorial? Kejap tengok ada tak? Kalau tak ada, kena masuk divergence dulu lah. Kalau tidak, kena masuk divergence. Okay, divergence theorem. Okay, dia punya formula adalah right hand side. This is divergence theorem. Okay, flux yang kita tengok adalah this side. Okay, flux mana surface integral. Okay, so maksudnya tadi kita tengok adalah this side. Okay, divergence theorem adalah this side. Jadi kita tengok ni okay, right? So flux punya formula double integral. Divergence punya formula equal integral. Nampak? Okay, begini. And this type of question boleh juga kita suruh verify. Maksudnya dia suruh proof kiri, dia suruh proof kanan. Ini kita lasak sikit lah ni. Dapat integral tengok, boleh triple integral tengok ni. So, okay. Divergence I think kita akan masuk next week lah. Okay. Use the divergence theorem to determine the flux. Okay, jap. Tengok sini. Use divergence theorem. Ni pun sama juga ni.
I rasa better kita tengok siap-siap lah divergence theorem because dia relate balik Kena tengok siap-siap lah divergence theorem sebab dia relate balik. Kejap Okay. So, alright. Okay. Terpaksa masuk So kalau baru tak, baru kita boleh tengok dia punya tutorial Okay. So divergence theorem, which is another fundamental theorem in vector calculus, relates a flux integral of a vector field over a closed surface to the volume over the region bounded by that space. Benda yang sama tadi. Perbezaan dia adalah integral del dot f dv. Okay. So where this is the flux of the vector field to the surface S, hence the denominator, the integration volume integral divergence. Okay, so del dot f is the divergence of the vector field. Okay. Okay, nothing much here. Okay. Use the divergence theorem to evaluate f dot n. Okay. Where f vector field is x, y, I negative half y squared plus z e, and the surface consists of three surfaces. Okay. We have that 4 minus 3x squared minus 3y squared on 1 until 4. Maksudnya dari sini sampai 4. At the top, on the top, okay, and the bottom part is x squared plus y squared sama dengan 2. This is a C. X squared plus y squared sama dengan 2 adalah C. Okay, on z adalah on the sides. And also z equal to 0 on the bottom. So you have z equal to 0 on the bottom. Right. So dia kata sini use divergence theorem. Okay. So you will have here double integral f dot n ds equal to triple integral del dot f dv. So like I said usually as normal, yang ni kita list down dulu. Ia akan jadi apa? xy, negative half y square, z lah kan. Okay, sebenarnya memang I akan tulis balik in term of vector term lah, nak bagi mudah. Okay. Alright, so going to the surface S consists of z equal to, so this one is z equal to 4 minus 3x square minus 3y square. Okay. Bahagian ni x square plus y square sama dengan 1. Apa lagi? Okay. Okay, so apply the divergence theorem. So you have triple integral del dot f dv. Okay. So calculate the divergence of f. So first of all, del adalah df dx, df dy, df dz. This is del. Dot dengan f, inilah yang kita tulis tadi. X, y, negative half y square, z. Oh, ini actually bukan del f, del of del x, sorry. This is del of del x. Ini bukan macam ni. Okay. Dia macam tu. Okay. Baru jadi. Kalau del f of del x tu dia adalah del f macam ni. Dia adalah del small f. Baru jadi fx, fy, fz. This is fx, fy, fz. Okay. This is not the same as del dot produkkan dengan f. Okay, jangan silap. Okay. You have fx, fy, fz tak sama dengan f ni. Sama. So yang ni first component, yang ni ada second component, yang ni adalah dengan last component. Tinggal sini 1 tambah dengan y square jadi 2y. So tinggal sini y, sini jadi 0. Okay. So you have here y dot y. Okay, this one. Okay, this one y dot y. Jadi
banyak silap dalam this notes. Okay. So dz, that's why dia dapat 1 kan. Okay, dia differentiate z dapat 1. So y dan y kosong okay, 1. So tinggallah dia punya integral 1 dv. Okay, sebab apa saya kata jangan takut? Sebab triple integral kali ni kita boleh gunakan apa? Cylindrical coordinate. Sebab apa cylindrical coordinate? Because dv kita akan convert kepada dz r dr dθ. Okay, ini dia selesai lah. Okay, let's check. Well, how do you find the surface and so on? Okay, now let us look here from here. Okay, so we know that this is 4 minus 3 x squared plus 3y squared. Ini surface of. Okay, when you have z-axis, okay, this is the important part. This is surface z macam tu. Okay, macam tu. Assuming lah macam tu. So this will be your floor. Bawah ni kan, lantai awak betul tak? Lantai awak apa? Z sama kan? Z sama kan? Kosong betul tak? Okay, atap, what is your roof? Yang ni, this guy betul tak? So basically, you can rewrite this guy back as z equal to 4 minus, buka kurungan, x square plus y square. Do you agree with me? Betul tak? X square plus y square sama kan r square. Tinggallah 4 minus 3 r square. Nampak? So automatically z antara 0 until 4 minus 3 r square. Simple tak? Simple. Alright, next one. Since kawan ni dah bagi dah kan x square plus y square sama dengan 1 on cylinder, so this is also the same as 1 square. So therefore r sama dengan radius 1. So radius 0 until 1. Nampak? Theta, is it a full cylinder, half cylinder, quarter cylinder? Full cylinder betul tak? So 0 until 2 pi. Easy saja. Tak perlu lukis pun xy plane. Tapi kalau for the sake of nak study balik, nak recap balik kan soalan ni kan. So you can tengoklah sini. XY plane, and then directly you will have your cylinder punya base lah. Okay, lukis elok-elok lah. Okay. So directly you will have your cylinder punya base with radius 1. Radius 1, radius 1. Macam tu lah. So actually lah, divergence theorem dia tak sesusah f dot n. So f dot n dia macam unit of a vector, cara yang itu. Yang ni triple integral apply to dia. Cara yang pada floor, apa dia insert apa atap, convertkan cara dia punya projection on the from the top to the projection juga kan first. Okay, dapat sini kita cos of r cos of z cos of 4 minus usually dia bagi ini dah dapat x square y square, dia bagi ini semua dah suruh letak kan. Jadi macam tu dia nampak tak? Soalnya dia soalan dia bagi ini dah. Okay, so dapatlah yang bawah tu. Mana dia tadi? Okay, so dot product tadi dapat 1, kita tinggal sini kosong sampai 4 adalah 3 square dan ada 5. dr adalah kosong sampai 1, dθ adalah kosong sampai 2. Okay, so that is just straightforward integration lah. Okay, that is I don't want to highlight terlalu banyak lah kat sini. So this is just a straightforward integration. Okay, I just tulis kat sini je lah. So z0 4 minus 3r square. So tinggal sini r dr d theta. Okay, so that is just a little bit of helping. Okay, so yang lain tu you boleh continue lah. Okay, remember that is dan kat sini you buat r ni expense satu. R ni kena expense satu. Okay, baru kita boleh tengok tutorial kan. Okay, baru boleh tengok tutorial. Tutorial dia suka bagi soalan
think it will be little bit tough. Okay, because example ni is not easy. I think kita tengok soalan lain lah. Okay, because this one give you two surfaces yang berbeza. Okay, boleh. Alright. Sekejap tengok dulu. What does this question give you? Okay, stops next week kita akan masuk. So evaluate f dot n over a vector field, okay, with its unit normal vector n is pointed outward direction. Okay, hint the surface of a cone z equal to square root x square plus y square, bounded by the coordinate plane z equal to 0. Hint use cylindrical coordinates. Okay, usually lah bila dia dah bagi tahu kan, hint use cylindrical coordinates kan, this is obviously triple integral lah. Nampak tak? Okay, so in order to make you nampak lagi sikit lah, okay, so this is just an additional sketch. Ni nak lukis tak apa, tak mau lukis pun tak apa. So x, y and also z plane. So you have here a cone. Silap. So you have here a cone. Okay, lebih kurang macam itulah. Okay, so dia beritahu kat sini dia potong pada z equal to 0. So you have a plane on top here. This is your plane. So this is z equal to 0. 0 pula dah. Z equal to 2. Nampak? So this is z equal to square root x square plus y square. Okay. Okay, f dot kan dengan normal. So f adalah xz 0 and also y square z. So there x of this side dapat z. 0 jadi 0, z jadi y square. So dengan ini lah. So that is del dot f. Alright. Okay. So sketch the region of the polar of the xy plane. Okay. So when you have a plane z equal to 2 yang besar, intersect dengan cone. So dia jadi kat sini kan, betul tak? That will be your projection. So this will be your projection kat sini. So this will be your projection. Yang ini yang atas ni. So what you do is z equal to square root x square plus y square dan juga z equal to 2. Ganti terus lah kan. So you akan dapat apa sini? 2 sama dengan square root x square plus y square macam tu. Nampak? So akan tinggal apa? Z x square plus y square sama dengan 2 kuasa radius sama dengan 2 lah. Nampak? Okay. So from here you boleh lukis terus you punya circle. Okay, dia punya apa, the axis is not good lah. Okay, so this is negative 2, this is 2. Okay, betulkanlah sikit dia punya axis dia tak warna cantik. So since dia cakap tak first quadrant ke second quadrant tak ada kan, first octane ke second octane tak ada kan, so obviously radius 2, theta pun kosong kan. Bawah dia bagi tak? Dia tak bagi dia tak bagi. So radius will be 0 until 2, theta will be 0 until 2 pi. Okay. Dot product pun dia dah bagi okay. So dot product here you get here z plus y square dv. Sebab di sini okay. So you have dz R kita lah kita convert okay. So dz kita tak cari dia z. Kita cari dia. Okay. Daripada sini, okay, I zoom in dulu sini. Okay. Since cone macam tu, atap dia macam tu kan. So from here you may just draw a line here. So
you know that this is your floor, that is your atap. So you can just draw like this. Macam tu. So nampak? Ni this is the whole floor ni yang warna hitam nak edit ni. So therefore you can floor kat bawah ni edit. Square root x square plus y square. Atap bawah adalah apa? Atas ni kan. So z adalah 2. Tu je. So this will be your floor, this will be your atap. So z will be in between square root x square plus y square until 2 lah. Betul tak? Until 2. Nak mudah lagi, x square plus y square kita nak convert menjadi polar kan. So sama dengan r square. Convert siap-siap. So akan jadi r square square root z sampai 2. So akan tinggal apa? R je lah. Sebab z dengan z square dengan square root cancel. So tinggallah z antara r sampai 2. Now you can substitute bawah ni. Dia buat susah lah bawah ni. Okay. So sini apa? 0 until 2 pi, 0 until 2, r sampai 2. Simple sikit kan? Okay. Z maintain. Sebab z kita tak ganti. Y kita gantilah. Y jadi apa? R cos theta kuasa 2 dv akan jadi apa? dz r dr d theta. Okay, yang ni dia tak convert lagi. Yang dia tulis bawah ni dia tak convert ke polar lagi kan. Okay, so since z plus y square adalah r cos theta. So convert z r cos theta pasal 2 dz r dr d. To make the double integral punya apa? Sekejap nak tengok. This one is double integral. Okay, sekejap lagi kita akan tengok double integral ni. Okay. Boleh kah so far? Okay. Alright. Okay, double integral ni verify ni cakap ni soalan ni. So verify double integral f dot n ds in the divergence theorem by evaluating the surface integral and the triple integral where f equal to x y z and the surface as x square plus y square plus z square sama dengan 1. Okay. So on the left side you akan dapat sini f dot n ds. Okay. So this one either way you need to write it down. Okay, the formula. So double integral f dot n ds can be rewritten as double integral f kita adalah okay, f kita maintain dulu. Okay, normal kita adalah apa? M bahagikan dengan magnitude of m, betul tak? Okay. Okay. So that is it. Okay. Dot dengan ds. ds kita adalah magnitude of m darabkan dengan d a. dA. Check balik. Betul lah, dA. Bawah tu dA. Okay. Okay. So therefore dari sini this guy cancel, ataupun nak tulis pun tak apa, tak kisahlah. Okay, nak tulis pun tak apa. Kenapa normal M tu dibagi yang tu?
Oh, this is a vector field. Okay, faham. Okay. Sekejap I need to check back the formula atas ni. I need to check back. Okay, alright. So we let Z as the subject. So negative GX, negative GY 1. Okay. Clear. Okay. So remember that the magnitude M ataupun dia punya unit normal vector M is equal to apa? Negative GX, negative GY, 1. That is your unit normal vector. Okay, this is unit normal vector. So from here kita kena let Z as your subject. Z is equal to square root 1 tolak X square tolak Y square. Okay. Oh, ni yang asas this example is quite tough. Okay. So you have here G equal to negative dulu dah. Square root 1 tolak X square tolak Y square. Ataupun bracket 1 tolak X square tolak Y square kuasa 1/2. Okay, that is your okay, M. Okay. Okay, and now I remember what does it do. Okay, sekejap Okay, this is one example. There is another example actually. Fx, Fy, Fz. Okay. Okay, now I remember what's the formula for the M. Okay, so there is two ways to compute the normal vector. Okay, ni kalau kita let Z equal to Fxy. Okay, there is another way where we let Fxyz is equal to 0. Is 0 betul lah. So your unit normal vector akan jadi apa tau? Fx, Fy, Fz. And your function bawah ni akan jadi apa? Fx square plus Fy square plus Fz square. Okay. So that is one more thing. Okay. Jadi kalau kita nak buat ni, satu kita let Z into something. Okay. The second way is Fxyz into 0. What is your surface tu? Okay. Dari sini kita dapat Fx, Fy, Fz. Okay. But since dia magnitude each item kan, kita dapat square root tadi. So Fx square, Fy square, Fz square. Tambah balik. Okay. So basically this is changing into two terms. This one between two terms. Okay, X, Y, Z. Okay. There's okay. Into N try recall balik tadi. Okay. Okay, boleh? Boleh Alright. So going back to here. Okay, going back to this example. Mana example tadi? Okay. Okay. So since I nak cuba tulis Z into terms X and Y, susah tak nak buat GX dengan GY? Susah kan? Which is quite complicated lah. GX dengan GY dia akan dapat sini, GX akan dapat sini half bracket 1 tolak X square tolak Y square multiply with negative, ni kuasa negatif setengah negative 2X. Okay, GY you akan dapat sini half 1 tolak X square tolak Y square negative 2Y. Okay, this is negative half. So this is overcomplicated lah. So therefore if we let Fxyz
ataupun f equal to x square plus y square plus z square minus 1. Macam ni senang lah. Nampak tak? Because dia equal to 0 kan. Okay. So this is your function f. So automatically your unit normal vector akan dapat sini n is equal to fx, fy, fz, which is equal to apa dia? 2x, 2y, 2z. Mana pergi 2 dia? Sekejap divided by unit normal vector m. Okay. So you akan dapat sini square root something lah ni. Okay. So tak apalah, kita buat macam tu dulu. There should be a 2 here. Okay. So okay, so kita betulkan sikit lah kat sini. So you should get here double integral x, y, z. Okay, dotkan dengan 2x, 2y, 2z over magnitude of m multiply with magnitude of m d a. Okay. So this guy cancel, this guy cancel. Kena macam tu lah. Okay. So this guy you akan dapat sini double integral. So expand akan jadi apa? 2x square plus 2y square plus 2z square d a. Okay, apa dia buat kat sini? Dia akan depend dari this one. Because dia tahu sphere adalah x square plus y square plus z square sama satu. So yang ni dia kena ambil. Jadi okay. So I'm not sure dia x and y kan. Sekejap okay. So this guy for this case akan jadi apa? 2 double integral x square plus y square plus z square sama dengan dA lah. So akan tinggal sini 2 double integral 1 dA. Macam tu lah. Okay, but anyway, example ni kita skip dulu because I need a few clarification lah about this example. Okay, can we go to one soalan tutorial, boleh tak? Okay, nak go one soalan tutorial. Okay, right. Okay, you guys tak ada kelas apa-apa kan? Tak? Alright. So I want to go to one question tutorial. This is the divergence case. Okay. Determine use the divergence given the flux. Sekejap nak tengok. Use the divergence theorem across surface S. Nak tengok ada soalan yang dia suruh verify tak? Use divergence theorem. Use divergence theorem. Because ada certain case yang dia punya f dot n tu akan jadi susah. Okay, use divergence case juga. Use spherical coordinate. Use divergence theorem to calculate. Use divergence theorem. Ada verify tak? Ada verify tak? Tak ada. Use the divergence theorem. Oh, semua disuruh use divergence theorem lah. Okay, is there any simple example that I can use to find the f dot n?
Okay, now let us try December 2018 question 8. Okay, December 2018. So now let's just try this guy out. Okay, double integral f dot normal ds. Okay, so a vector field f and then the unit normal vector. Okay, kalau square root kita letak sini. Apa ini? Okay, so first things first, we will let f is equal to, okay, you nak let f ke nak let g? Nak let g ke nak let f? Kalau g dia akan jadi sini 1 tolak x tolak y. Betul lah. Okay. Okay, let's say lah kita maintain dulu f lah. Okay, because I takut soalan dia bagi dalam bentuk menghala ke x axis and also y axis, dia tak menegak. Okay, so let's say I maintain dulu macam ni. So unit normal vector akan dapat sini m over modulus m. So m adalah fx, fy, fz. Okay, over magnitude of m. Okay, so what I will get here for my unit normal vector adalah, okay, 1, 1, 1. Betul tak? Okay, over modulus m. Okay, okay, so from here what I will get here is double integration. My vector field f is x square, 3x, 2x tolak y square dot product with 1, 1, 1, okay, over m darabkan dengan okay, ini spacing. Okay, multiply with ds. ds adalah modulus of m dA. Okay, so this guy akan cancel, this guy akan cancel. Okay, okay, so across the surface S, where S is the surface area. So to determine your dA, okay, so berbaliklah kepada lukisan awak. Okay, so lukisan awak, you have here X, you have here Y, you have here Z. Okay, this is Z, this is Y. Okay, so you have X square pula, X plus Y plus Z sama dengan 1. So you let X kosong, Y kosong, Z sama dengan 1. So you have here 1, 1, 1. You let je Y Z sama dengan kosong, you let X
Y sama kosong, you let X dengan Z sama kosong. So you akan dapat sini, this is the plane, tetrahedron punya plane, macam tu. Nampak? Macam tu. Okay. This will be your plane. Okay. Is your X plus Y plus Z equal to 1. So when the projection is on the XY plane, so it will be like this. Okay. So when the projection is on the XY plane, so this is your X, this is your Y, this will be your graph. Macam tu. So this is Y equal to 1 tolak X. Sebab kita let Z sama kosong kan. Okay. So you have 1, 1. So you can directly implies the vertical punya coordinate lah. So directly here you akan dapat sini 0 until 1, 0 until 1 tolak X. So hasil tambah dia akan jadi X square plus 3X plus 2X tolak Y square dy dx. So 0 until 1, 0 until 1 tolak X, X square plus 5X minus Y square dy dx. So 0 until 1 bracket X square Y zero 1 tolak X dx. Isi the answer 1/12 tak dapat. So this is 0 until 1 juga. So you will have here 1 minus X multiply with X square. X square tu dia kat depan lah. Okay, plus 5X 1 tolak X minus 1 tolak X kuasa 3/3 dx. Yang ni you kena expand lah this guy. Okay, quite tough lah yang ni. If let's say you don't want to expand, you can let U sama dengan 1 tolak X pun boleh juga. Okay. Kalau malas nak expand, you can let U equal to 1 tolak X. So du over dx is equal to -1. So substitution method akan dapat sini apa? 0 until 1 bracket, this is X equal to 1 tolak U. So you akan dapat sini 1 tolak U kuasa 2 darabkan dengan U. Okay, plus 5 bracket 1 tolak U bracket U minus U kuasa 3. Okay, U kuasa 3/3 du, which is negatif du lah. Saya jadi 1 pula tu. Negatif 1 jadi negatif du. Ni kena buka kurungan, ni kena buka kurungan sebab negatif tu sekali lagi U. Okay. By the advantage here, we just expand kuasa 2. Asli we expand kuasa 3. Okay. Okay. So you can do two options. From here, direct equation boleh, tapi you can expand this one. Kalau sini boleh juga, cuma boleh expand this kuasa 2 lah. So you akan dapat sini 0 until 1, 1 minus 2U plus U square tak negatif kat luar. Okay, so plus 5U minus 5U square minus U cube over du. So this guy akan jadi apa ni? U tolak 2U kuasa 2 tambah U kuasa 3. Okay.
So simplify lagi, you akan dapat sini apa? Negatif 0 sampai 1. U tambah 5U, 6U. Okay, negatif 2 tolak 5, negatif 7. U kuasa 3. So 1 tolak 1/3, tinggal 2/3. So integrate this, you akan dapat sini 6U square over 2, 7U cube over 3, plus 2 over 3, U 4 over 4. 0 until 1. But remember 0 until 1 adalah on X kan? Okay, on X axis. So you akan dapat sini negatif bracket 3U square pula dah. U akan jadi apa tadi? 1 tolak X kuasa 2 tolak 7/3. 1 tolak X kuasa 3 tambah 2/3. 2 cancel, jadi 1 per, this one cancel, this one cancel, tinggal apa ni? 1/6 Okay, 1/6. 1/6. U kuasa 4. So X kuasa 4. 0 until 1. Okay. Ni you gantikan lah dalam calculator. Okay. This one I... Okay. Okay.